дар даст дутор дороеду месароед, кори дигар намекунед. дар ягон мақсад ягон кори давлатӣ ё ки ягон кори хоҷагӣ ягон кори дигар мекунед. баъз ана гуфт ки хай зимра ки нами ман гуфтам зимра мегирем мерам хай ягон касумон бита метанад. шумо низ дар ҳамон лаҳзае афтода будед ки ба беқадрӣ дар онҷа рӯбарӯ шудед. кудуз ки қадри ёри ҳамдам донаде. ва бисёртар имрӯз доғи рӯз шудааст дар байни бародарони муҳоҷири мо. дуруд бинандаи азиз, бозам суҳбати мо бо нуруллои муъминободӣ, Нурулло Қосимов идома дорад ва давраи сеюмаш. ва давраи сеюм давраи охирин танҳо барои ҳамин барнома ва шояд мо дигар суҳбатҳоам бо дархосту хоҳиши шумо, агар шояд ягон аз бинандаи ҳамин саҳифа дар YouTube дархост кунад вобаста ба ин ё он масъала ки дар ҳамин масъала суҳбат кунед ё ҳамин саволро бипурсед, агар суоле дошта бошед марҳамат метавонед дар ҳамин саҳифа бинависонед ва мо ҳатман ки ба хотири шумо ва ба хотири таъби шуморо болида гардондан ва қонеъ гардондани саволи шумо метавонем ки бо ин ё он нафар фарқ надорад бо кадоме бошад ки дархости дили шумо ҳаст, мо ҳатман суҳбат меороем ва аз он сароянда бошад, он ягон навозанда бошад ва ё шояд ягон ҳунарманд бошад, мо ҳатман барои шумо ин чизро ташкил мекунем ва то ки шумо хурсанд бошед ва ҳамеша пайгири саҳифаи мазкур бошед дар шабакаи YouTube. ва акай Нурулло, мехостам як чизро бипурсам. воқеан чуноне ки мебинем шумо дар шабакаҳои YouTube чарх мезананд наворҳои шумо бисёртар фақат ҳаррӯза наворҳо мебароянд дар шабакаҳои YouTube. фақат шумо дар даст дутор дороеду месароед, кори дигар намекунед. дар ягон мақсад ягон кори давлатӣ ё ки ягон кори хоҷагӣ ягон кори дигар мекунед ва ё танҳо ҳозир касби шумо ҳамин сарояндагӣ аст. бале ман рости гап ман гуфтам кор Россия рафтам, кор кардам, омадам, хай омадам Тоҷикистода. баъд хай гуфтам дигар кор кардан наметавонам, охир кор кардан наметавонам. ман ҳамин замрама мегирам, хай шагронаи мамлакати тинҷ парвардигор ҳамеша ҳамин хел тинҷӣ бошад. ман мегӯм хай ҳамин кас ба падарима рафтан мегирам туи ягонҷо хабар хай мешава хабар мекунанд ки як бародар ки хай баъд фаҳмидам да ҳамин як бозоро да гаштам, хай шагронаи тинҷи омонӣ бозоро да гаштам. баъд як вақт як бародар гуфт ки хай биё ҳаминҷа мешинем, Муҳаммадҷон умдура омад, хай таклиф мокард, омадем якҷо шиштем. баъд як вақт бачаам муҳоҷир Россия дай мега ки ата дар YouTube дидам мегам. баъд бародаро хай бовар мекунед а Якутия ба худо занга мезананд ки ака раҳмат ба падару модарат ки мо сира тамошо дорем, ҳамин байдои ғарибию падару модарам мегӯй бо тоҷики мо чӣ мега дили ҷигарам рехт мега ба худо ҳамин хеле меган. баъд хай гуфтам ки ман мегирам дамрама мерам ҳамин бозоро хай шакли худо тинҷи ҳамоне мерам рӯз хурӯҷи ман меовам хай ҳамин ака кору ман меаёзи рости гап шакронаи худо. баъз ана гуфт ки хай замра ки ман гуфтам замра мегирем мерам хай ягон касумон бита метанад. гуфт охир наметанад бра ҳола уҷа мусафидори шошона қарай мегас грузчики кезан семент. ман гуфтам куҷо мерам охир ман семент хамбули ман замра мегирем мерам як рангрунг мекунам иншолло рӯз хурӯҷи ман метавад. баъд рости гап ай Россия занг мезананд, хай бародар шагронаи худо ки мо ҳамин гапҳои шуморо ҳамин байдои шуморо гӯш кишем, мо меган номерои телефон табти хай бачаҳо таклиф мега ки ака хай дар YouTube дидемат бисёр байдод маъқул шидан заказ чанда. ман рости гап мегӯм хай бародаро ҳамин ҳофиз ба халқай халқ агар гӯш накунад ҳамин ҳофиз чӣ кор мекунад дигар. хай мерам ҳамин ягон касе ҳаста мешава хай ки ака хай пул надорам ё ки хай биё ҳамин як маъракаи бигзарониш мешава ки хай рафтам пулам надоданд мерам рӯз дигар пулам намета хай мега пул надорам ё ки хай як кас дигар пул намета
خواهی شکرانه خدا که هم خیلی رفته سعی همین روزمون همین کارمون همی مایده همین دکتر نوازی غزلیات با شکرانه تنجی همونی خلق بزرگ رو مثال اگه تقریم میکنن خیلی میره همه در قدر آدم قیمت های میرم سوم بتن میتن خیلی اوشی نهار میخوره میام اینا میخوره در حقیقت درست. امروز فرزندان شما چی کار میکنن؟ من شکرانه خدا صاحب 4 تا فرزندم 4 تا فرزندم یک تاش همین خانه دای کلانیش اویله داره دویمگیش خیلی مثال که چقدر گفته مهاجره در روسیه انا دو دخترچه دیگه دارم خیلی شکر خدا با خونه و دارم فرزند دارم شکرانه خدا که خونه و با دارم اویلم بگاب مای خیلی زنه که همین یکون روز نیوه میگه برا یکون چیزی بیو خیلی میخوره خب میکنه دیگه چکن میگه کور نکنی اگر زنه که دارم خونه رد نمیتونه او همین خیلی چکن میکنه درست. و آقای نورالله شما بسیار درباره قدر انسان ها میخوانید، قدر انسانی بله درباره دوستی و رفاقت میخوانید و در صحبت های گذشته هم گفته بودید که قدر آدم رو در غریبی میبینی، قدر آدم رو در دوری میبینی، در راه دور میبینی که انسان چقدر ارزش داره، چقدر قدر دارد. و شما نیز در همون لحظه افتاده بودید که با بی‌قدری در اونجا روبرو شدید. دستگیری نبود، مهر نبود، محبت نبود و به فکرم همون سروده هایی که میخونید سرچشمهش همین است. بله. و یک چیز است ده دنیا یک شهری هست که به دروازه است، کلون است. دل انسان باشد در حقیقت بزرگ است، دل هر یک انسان بزرگ است و نازک است، بسیار دل انسان نازک است و قدر انسان باشد از همه آن نازکتر است، زیرا اولین چیزی که به انسان میرسد این بی‌قدری به دل میرسد، به قلب میرسد و از همون قلب شکسته خود درباره امروز بسیار همین چیز در زمان حاضر موضوع داغ جامعه است، بگویم هم خطا نمیکنیم. بی‌قدری و نامردی و نادوست بودن به معنایی که دوست و نادوست بودن، در ظاهر به تو دوست است و در باطن نه. خیلی که گفته در صحبت‌های پیشین که وقتی از اینجا شما به فدراسیون روسیه سفر کردید، از اونجا گفتن که بیاید مرحمت کار هست، همه چی هست. وقتی که شما رفتید در اونجا یگان کس به قدر و به داد شما نرسید، هیچ کس برای شما کار نیافت. در همین موضوع میخواستم یک شما هم سرودم خوانده اید، یک بار دیگر برای بیننده های عزیز شبکه یوتیوب یک سرود میخواندید و بعدا صحبت خود رو ادامه میدید. ای کدوز که قدر یاری همدم دونده او کو سوخته دل که لذتی غم دونده ای آدم دی که جز خوکی آدم دی که جز آدم باشد قدر آدم دونده ای آدم باشده قدر آدم دونده ای آشنا رو در بری نو آشنایان کم نزن عیب خود را بین از عیب دیگرها دم مزن
ای رودبار شوکی ای تو بهره و بد گوشه او مثل سیلی و بر دیوار یاران مزن شربتی مهنت چشیدن کاری هر نامرد نیست هر کس نامرد باشد قدر او چون گرد نیست اگر توانی بین یاران گوهر نایاب شو روزی تور بین مردم شعله آفتاب شو ای از پدر رخصت نگیری صد پشیمان میشوی ای در قرینی زندگانیت خور و حیران میشوی هر کی ایرای پدر بیرون نهد گر پای خود عمر خود برباد سازده او نیابد جای خود ای عمر خود برباد سازد او نیابد جای خودی ای پدر خوبه که مادر نازنین است برادر میوه روی زمین است برادر قدر همدیگر بدونه نه او جای هممون زیر زمین است برادر قدر همدیگر بدونه که جای هممون زیر زمین هستی واقعا به قدر همدیگر باید رسید و شاعر میگوید الا شاداب ساحل ها به قدر همدیگر می باید رسید امروز که فردا دیر خواهد شد واقعا هر یک لحظه برای ما شاید آخرین لحظه باشد باید به قدر همدیگر برسیم و اکا نورالله یک چیز رو امروز ما در بین مردم مشاهده میکنیم در بین و بسیارتر امروز داغ روز شده است در بین برادران مهاجر ما و تاجیک امروز بالای سر تاجیک در شهر غریبی زور است به قول دیگر میگویند که رکه شده است و یکی بالای دیگر زوری میکند یکی بالای دیگر ستم میکند و واقعا اون پولی که با عرق جبین کار کردند با این یا اون واسطه آمده آن را میگیرند و فریب و نیرنگ میکنند وابسته به همین چی میگوید شما؟ وابسته به همین من یک گپ گفتن امروز گپ که همین گپ پروز شد گفتن نکرده ما چی میکنیم در همین تاجیک خودمون ما همونجا هم خیلی بچه ها میگن همه این بچه ها میگن ما را یکون روسو فریب نمیکنن ما را یکون روسو فریب نمیکنن ما را فقط همین تاجیک خودمون فریب میکنن همین میبرد همونجا مثال کار میفرما کار میکنه من خودم دیدم همین چیزا همین سوم عیده سینمو آدم میگیره عیده سینمو خیلی ما میگیم که روسن او انصاف داره میروه عیده سینمو آدم میگیره همین دستی چل میگیم خزین ما میگیم عیدسی ها که بیای خوندور نمیگوی خزین میگوی میگوی که عیده خزین سوم میگیره و میگه که مثلا من میرم روسی را نمیدونم با زبان روسی گپ زدن نمیتونم میروه او سوم میگیره عیده خزین مورا
میورا میگه که اینم خرید داد مورا 100% سومونامتا نکیمیا میگه که اینم خرید سومون داد خای بچو دیگه من نمیتونم روز همین یک آدم خدیگم میزنه من دیدم این چیزا که یک آدم خدیگم میزنه دیگه آدم خدیگم نمیزنه مثلا محمد نمی ابریگاد ایم مثل خود قطعی همو آدم شناسی میگه من همو یا اینا مثل همو آدم هم میگه من میشناسم یا همو کلیه یا که همو فلانی را من میشناسم دیگه من بس شما گام ندارم انا سوما در جیبک خودش میزنم مورا خالص میتونم میگه که خواهی میتونیم برین گام زنیستم تو نبگیریم دیگه من مثلا نمیدونم زبان روسی را ما چخل میرم پیشون میگم که هر چی میکنن مورا میگه چخل توجیکو میگن که چورا درون خودش کرو میخوره مورا خدیو میکنن یگون بیگونه مورا نمیکنن من از بیگونگان چینولم که هر چی با من کرد آن آشنا کرد بله آشنا کرد آن دوست کرد واقعا بینندگان عزیز دوستان ارجمند و اون нафароне ки ин лаҳза канали моро дар шабакаи ютуб тамошо доранд ва имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар расонаҳо бисёр хабарҳое меоянд ки тоҷикон бар сари тоҷикон ба ҷанг хистанд тоҷикон як тоҷик фиреб карду пули дигар касро гирифт ин биёед шарм кунем ба худо шарм аст ки дар шаҳри ғарибӣ вақте ки як бародари мову шумо бо арақи ҷабинаш як маблағеро кор мекунаду ба хотири рӯзгорашро пеш бурдан ба хотири ана ҳамон фарзандони нозукашро ки имрӯз дар ин ҷо хурд ҳастанд калон кардан меравад ва баъзан номардони ноҷавонмардоне ҳастанд ки бо ҳар роҳу восита бо ҳар як фиребу найранг рафта пули онҳоро мегиред биёед вақте ки тоҷик вақте калимаи тоҷик аст мардум мо мардуми тоҷдорем мо мардуме ҳастем ки тоҷ дорем мо ҳамаи чиз мо маданияти боло дорем мо фарҳанги боло дорем ки ҷаҳон эътироф кардааст биёед аз он ҷавонони ноогоҳ нашавем биёед аз он ҷавононе нашавем ки паси мо дигар миллатҳо биханданд вақте ки дар ғарибӣ ҳастед вақте ки дар як роҳи дур ҳастед бояд сарҷамъ бошед мегӯянд ки миллати моро аз парешонӣ нигаҳ дорад худо биёед шуморо низ аз парешонӣ нигаҳ дорад худо якҷоя бошед аҳл бошед якдигарро дастгирӣ кунед ва ҳар куҷое ки тоҷикеро мебинед ҳар куҷое ки ҳар як ҳамватани худро мебинед чеҳраи кушод рухи болида онро пешвоз гиред ба худо пушаймонӣ дорад ин лаҳзаҳое ки мегузаранд майлаш ин маблағҳое ки мегиреду вай мекунед мегузарад лекин кӯшиш кунед ки ба қадри ҳамдигар бирасед кӯшиш кунед ки дар пайи ободии якдигар бошед ва ҳар куҷое бошед саломат бошед сарбаланд бошед ва дар охир аз ҳамаи он нафароне ки моро тамошо карданд мегӯям ки агар ба шумо суҳбатамон писанд омад ман бисёр хоҳиш намекунам ки подписатсия кунед лайк кунед не агар суҳбатамон ба шумо писанд омад агар шумо мехоҳед ки суҳбатҳои бисёр гувороро бо лаҳни ширини сарояндагон ҳофизон ва он нафароне ки шумо мехоҳед касе ҳаст шумо мехоҳед дар сомона дар саҳифа бинависонед дар саҳифа бинависонед ки мехоҳем ки аз он нафар суруд гӯш кунем ва ё бо он нафар суҳбат кунед кадом нафаре бошад ҳунарманд аст сароянда аст навозанда аст фарқ надорад ва шумо хоҳиш кунед бинависонед мо ҳатман ба шумо онро пешниҳод мекунем ва кӯшиш мекунем бо он кас як суҳбати гуворо карда бошему ба шумо пешниҳод кунем ва ҳамаи он нафароне ки суҳбатро тамошо карданду акай нуруллоро мешиносанд ва дар ин ҷо мо рақамҳои акай нуруллоро мегузорем мо рақамҳои чуне ки шумо ҳозир дар навор дида истодаед рақамҳои акай нурулло ҳаст вақте мехоҳед ки маъракаи шуморо обод кунад вақте мехоҳед ки як ҷамъияте ки шумо нишастаед онро обод кунад марҳамат занг бизанед марҳамат занг бизанед ҳамеша дар хизмати шумо ҳаст ҳамеша мехоҳад ки ҷамъиятеро обод кунад ҳамеша мехоҳад рӯзгорашро ин мард ҳамин гуна пеш мебарад зеро ишқаш аллакай ба суруд аст муҳаббат ба якдигар мардум аст марҳамат занг бизанеду ҳамеша дар хизмати шумо аст бо шумо худоҳофизӣ мекунем ҳар чӣ ки шумо мехоҳед мо онро пешкаши шумо мекунем ва шумо ҳатман моро тамошо кунеду ҳатмани дар ҳатман моро пайгир бошед.